Nijangkar Bianglong Forest Hasai Kiatum Aron Re Thengpi ke plaka korpen ke plak tanga thengpi kineblong. Kai phulang solang sun Aron at tanga tengpen ingpupon etlo. Mukoilam Forest Hasai Hemadung Het Killer Seng at Hengjang Tu ki igdet chi ang ring. Kardom pini Bianglong life Adap Abirta long pen nilisa mijir bon kilingpi nonar juik tha birtang ton pen Nijangkar Bianglong alukedo ingnam rai kom sai ki Central Protection Range pen dongkamukam Forest Range atum chelangsi kakuru sai ke denga hu thengpi ke plaka kor pen ke ongdung ke plak tang kang hu thengpi ke neblong thengpi thengprang jong siawe pulote tumon langka kadurelo lapen tumon lang jong siawe pulote li tumunit pendanglok ache the ke do pi an ke rengun e Lasi thengpi thengprang ilitum kirai kom kenang so bonta kopi ko son pensi ingnama thengpi kivir bomlo lake thengpi kang huatum ajonar lota kang hubera joksi ingnama jo thengpi thengprang nangvir bomlo laso jok ingnam rai kom asai khiatum ta un anke thengpi ka pang hulong le derjia phan mate kirai kom je phan kai ke mat kachirok tok ke do hut kiram tang preni phai thom kebrai siani break chama dima long pen kang hua thengpi ke plaka kor la pen ke plak tang ke ongdunga thengpi kene ponlo Nijangkar Bianglong Central Protection Range pen dongkamukam Forest Range atum chelang rapetsi bangso ka khuruk ta masai ke dengahut ihuma korabangke udumonia habaralong lapen ihuma korabangke Karbianglong aduye hoyalong pensi neponlong kine ponlong tang lahaya kor lapen kiplak tang athengpi do anta aphitu dongkamukam Forest Range sa hemalong si 1 app la podumuni podimesi wa long kona dimpen la podumuni long lo ampare la bang jongkha da ki dongkamukam range men join operation dam si ne nam lo da kami sim ben na thengpi ben te wan lo podumuni ben apare todap baji form lo ke la bang central range to men join operation dam si ho na longjap paraila nagaon district long do border long ke do thengpi mil homni lo ne bada kami sim wa lo non range ki balong si do central range si do sim nang litum ppr machine lo ke wan long ke thengpi ke phla machine lo la bana engine horsepower la 10 power la so engine wan long lo hum thom man chungum de tha tame la tomang non puar ni anda puar weda man tomang la so saeng deng mang klem ko lang to so saeng deng ke klem mang ke la ke non da currents that bugali ha so along dulang la ko protection ranger dom ta ang ko pore dom lo ko dak staff tum pen chelang pen si so joint operation mang ke itu ribam abang pho tum phan nep long manang litum tum hada keleng long bang ke amun tum non bahini phan che tong ha che tame tum hada keleng pen tum bang rat lapsi Jongdame thengpi thengprang mate nampi namdur kirai komke forest atum detle arpu ke dokani ilitum kaddo kaveta arpudo athe morni si la hai nampi namdur da pen thengpi thengprang jongsi nangvir app kulote kisungji ke ilitum kaddo kavetum talo dasi thengpi thengprang la pen nampi namdur kipri kapana hokasai ke klematum aphan ilitum kai keta bang thekhanji dongkamukam pen wiki be Karbianglong live Ningkan pho prang jakvia song tourism NGO tum kapache thangpon kai phulang solang sun preni phai thom kebarni Karbianglong Autonomous Council CM tuliram rong hangari dengpen ingpupon tanglo Dwarbaguri constituency ke parlo Dolomara police station angkang Karbianglong luangbong kelang men nai lang sun ke kai phulang sota isilo Pinpur dame kedam tang ningkan pho prang pen jakvia song tourism NGO tum pen prek cham lang sun ke dodim an kapache thang asai claimsi Dwarbaguri constituency long seta kai phulang solang sun aphan pirthia hong klamalong paklang duno bang solang sun lang me sen pu chithang pon bom si kedam tang ningkan surhinira greener kebaningkan mati jonga chiklo ni phai porni team Karbianglong abutung atum humri damsi bang solang sun ki joi kelang adim ka paman pon chia phanpura kaching thura sai deng polsi pinier ni anke ingpu pon tanglo aprang si Karbianglong ra doana phan ke pachini kang tung gela hello ningkan pho prang bala dak kai pholang so waterfalls jakvia song tourism NGO dom benjok vol tourism de nang kang pu bare nang kapalon ho sila bangso alang ro discovered lo pini an ningkan pho so se tang lo sutame la bangso official inauguration ke pini an siklem long pin lo thela dak langsun langme pik pen jok penang an Karbianglong pen chekoinot Jorhat Golaghat district la pen Dibrugarh Nagaon la pen part out of Assam seme ke wang atum do pe athela bang solang sun lang me pik pen pot
सरकार पे तमे आंजो से के पाचिन थुरी भान असम दर्शन पे नस्किंग वन सिला बांगसो दिम प्रेग्जाम काचिन थुरा साइडिंग लो नाली तुम वांगलो पुलो दंगते ला बांगसो दिम नंगली वांगजी पुलो दंगते NH37 बोगाखा टाउन लोंग पे नाली तुम पुलिस पना लोंग पेन लेफ्ट टर्न नांगलुत सिला दाकान 10 किलोमीटर बा के हेलो वांगनांगजी ला पेनन आको काइफोलांग सो रंग नांग दे पेन दाकान तमे आको 2 किलोमीटर आन टोवार्डो ला पेन बांगसो लोंग स्काई वॉक सिस्टम में दो ला कार्बी आंगलोंग tourism department men skywalk ke klam cheng ke la dak hen lo la sila la pen apart me ako la bangso skywalk ke almost 1 kilometer do athia la dak pen cheng sila bangso adim la pu pen dam thu pa ko haula inglong anaran tame ke klam pon do Kaipholang solang sun kang puda mahut Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram rong hanga hinpen pherangke tuma thengno kaning jepona tengke North East India ang kalong lang sun do pik bon setame kaipholang solang sun along hello ke cheng sia pharman skywalk kaselam pon chenglo lapen non Karbi Anglong lo international accommodation a hinpen tourist icon a hem ki kim pon chia phan Prime Minister Narendra Modi pen pangdak pon etlo la solong han trokner kep ke Karbi Anglong alo si cyclem pon popusi pachini pon CM Tuliram Ronghang Tourism EM Lunsing Teron Lapen Duarbaguri Constituency MAC Richard Tok Biatun Karbi Anglong Chotkali Assam Lapen Prekcha Mahavar Pensetame Kijui Kelang Jiaphan Kai Phulang Solang Sunlong Hungri Dam Tamilu Puta Pangdak Pon Ator পৰা 15 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব আছে গতিকে মই এজ এ টুৰিজিম EM হিচাপে মই সমগ্ৰ অসমবাসী সমগ্ৰ ভাৰতবাসী আদৰণি জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে আহক এই কাৰ্বি আংলং প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ আহক এতিয়া শান্তি পৰিৱেশ ঘূৰি আহিছে আপোনাসকলে গম পায় যোৱা 4 তাৰিখে যিটো 6 বিদ্ৰোহী সংগঠনে যিটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত যি চুক্তি সেই চুক্তি হোৱাৰ পিছৰ পৰা এতিয়া কাৰ্বি আংলং শান্তি পৰিৱেশ ঘূৰি আহিছে গতিকে উপভোগ কৰিবলৈ আহক ইয়াত ৰাস্তা পদূলি নিৰ্মাণ হৈ উঠিছে আপোনালোকে অলপমান কেমেৰাটো ইফালে দেখাই দিব ইয়াত ৰৌৱে আমি এতিয়া খোজকাঢ়ি আহিছোঁ প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰ মান ইয়ালৈকে খোজকাঢ়ি আহিছোঁ গতিকে আপোনালোকে আহক খালি ইয়াত কাইফলাংছ বুলি নহয় সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলঙত এনেকুৱা এটা জলপ্ৰপাত আপোনালোকে দেখা পাব Dolamara pen Arjison Rophar Karbi Anglong Live Amring constituency ke parlo Mukuilum Bida Saipu Supon Kemprai Asai Hemadung Het Kilir Singh Athengjang Thuki Ik Daprang Japan Derdelo Heroni Southern Range ke parlo Jirikindeng pen kilometering koi an ke hello Mukoilam Bid Office adung Het Kilir Singh Athengjang Thu Kirot Hangjo Hanghai anta Ingnam Rai Komasai Khetum ke thek dun long le ka chikrong dela bangke Manghudun meme lapen Ingnam Rai Komasai Khetum Kacharab dun do puke Ladak amatsi ang thek plang daglo Atila bangso thengpi kunat ne Ingnam ajopen le kirot dam kali Jirikindeng pen Mukoilam ka chilenga tuwar pialong amatsi kirot dang thengpi pakoi chulu Ingnam Rai Komasai Khimate Mukoilam Bid Officer Supon Kemprai ke thek dunlong le dela bangke Manghudun meme lapen kacharab dun do puta jongdam meme binong bisi penang an hadaga rong ratu tin chirimpi Jirikindeng pen something inti Karbi Anglong Live Methang Havar Kachihumri Phanpura Karbi Anglong Superintendent of Police Pusparat Singh Kapin Kharateng pen Karbi Anglong alu atokanu along ahokpet monsam ki thilo makali bangsu putha kachini pami je Phanpura bangkrep ho raikom sai khetuma phan akeng pen kapadama sai dengpon Bangso sai ki deng kapang cheng pon lake langlok su pen pang cheng pon si borpung tarapung pen dolomara long an kedam tang prini phai thom keparni paleda Pinpur da me kedam tang KLNLF UPDS pendanglok PDCK UPLA okchum prana song ke dobama porahut borpung tarapung hawaralong raikom sai khilapen armu oksu kedam ake sangrang dobino Bonta kedam tang thang ni phaing kor ke thomarni Guwahati Sankardewa Kalakhetra International Auditorium Hall along risim ki ora song trokatum risim chi odeta phi lapen chiti ni phai pier ni Delhi along sarkar pen monsam alam don che tok det pen a phi pinier ni Karbi Anglong along rialong monsam thirpon lo Bangso puthak ahok pet monsam ke doloma mate avelangma bangso puthak kapatini ponchia Phanpura SP Pusparat Singh Pinkha ponsi bangkrep ho raikom sai khetuma phan hile kaman rong rang pen akeng pen kapadama sai dengpon lo Bonta thangnara ki sung ki dugla pen ka pherinang ave pin pensi dolomara long an palidam long lo pisi raikom sai ki ninje pon Dipur পৰা আহিছিলো মানে আমাৰ এসপি স্যাৰৰ মানে নিৰ্দেশত আমি আহিছো মানে এৰিয়া ডমিনেট
হিচাপত আচ্ছা আমাক পঠিয়াই দিছিলে আমাৰ গ্ৰুপ আছিলে 15-16 জনমান আছে আমাৰ গ্ৰুপ আচ্ছা গতিকে আমি আহিছোঁ মানে লাংলকচু হৈ পেলাই বৰপুঙৰ পৰা আপাৰ থাৰাপুঙৰ পৰা আমি এতিয়া পাইছোঁ থাৰাপুঙত আচ্ছা আমি যাওঁ আৰু দলামাৰালৈকে আমি যাওঁ এইটোৱে মানে আমি গাঁৱৰ ৰাইজক মানে গাঁওবুঢ়াবিলাকৰ লগত চব ডিছকাছ কৰি আহি আছোঁ আচ্ছা গতিকে মানে গাঁৱৰ মানে পৰিৱেশবিলাক আমি সদায় মানে আমি গাঁৱৰ মানুহবিলাকৰ লগত অলপ শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু আচ্ছা সেইটোৱে মানে যাতে গাঁৱৰ মানুহবিলাক ভালে ভালে থাকে আচ্ছা সেইটোৱে আৰু আমাৰ ক'বলগীয়া আমি সেইটোৱে মানে আমাৰ ক'বলগীয়া আৰু তেতিয়া আপোনালোকে অহাটো কিমান কষ্ট বা কিমান মানে হৈছে তেনেকুৱা কষ্টটো হয় আৰু হ'লেও আমাৰ এইটো আমাৰ এতিয়া মানে হেৰি হৈ যায় আমাৰ এইটো প্ৰেক্টিকেলিও হয় আমাৰ সেইটো কষ্টটো আৰু আচ্ছা তেওঁলোকে আমাৰ কষ্টটো এইটো থাকিবই আমাৰ চাকৰি লাইফত সেইটো এইবিলাক কষ্টটো আৰু Dolamara pen Arjison Ofar Karbi Anglong Live. Arna manong kapathe ponjia phan kiro karcho penchot kali lunlam penta arna maphan kiro karcho paduponang jipura koilamati pastorate tumpen patirpi ponsi kedam tang preni phai thom kebarni lunche to bonda ponsi impu pontanglo kedam tang jangmini phain ko clear ni pensi bangso barlanang li podok dok album volume 2 mohor kinep pangcheng ponsi kadukave ni inkoiraner kebang bong patang ponlo Bangsuarna mapan kirua lunalong kadukave bang thom kebatum kachapar jantunalong director Koilamati pastorate longri pastor Reverend Samuel Lalmuan Puay Pachua recording lapen editing asai ke klempon Andrew Lalnan Thara lapen lun conductor Rojan Rong pipen Simeon Phangcho tumsi chepater piponlo Bangsualun kadukave patang ponsi kedam tang preni phai thom kebarni Koilamati Presbyterian Mission School alongsi KAPCS Executive Secretary Reverend Primingson Miligari Dengpen Umpu Pipon. Pada itum Koilamati Pastorate Abangso Koilamati PMS School all along nitum Abangso video release dia fancy nitum standing committee dum fencing YC Abangso program nitum Munarlo pen non ansame nitum mission pen Abangso kam ani tum pichun theklo anam tame akero kilo la penal tum media tum stame Abangso kini we ini tum release lo sila kato ko pache thang ponja pana tum tame kilo la penal tum tame so Bangsualun nang litum kilang pen setami nang chitudun pen amso siar na manong kapathe ponja phansi tuning rilo lapen kilang jianing ke hangatum ansatame Koilamati Pastorate Choir pu YouTube channel along download langpon longpo pastorate so mate Koilamati Pastorate baratum prangda volume 1 bang kenilitum beklangpon elo lapen non phong abang ke phongni asolo volume 2 ilitum pining be ni phaithom ke bani se release ponlo si music video album amen pila non volume 2 bang ke barla nang le podok dok usa amen earphone ni dak jir ban non tin thapon jir Christian thapon lo na dong ki shooting ni on bang apor lem honda shooting bang ke kedam tang Abirta cheklo ni phai truck pen nerkep ansini tum claim pon lo pen shooting bang ke ni phai inkor pli pen inkor nerkep lasolom sini tumbang patang pon shooting bang Koilamati pen Samson inti Karbi Anglong Live. Labang so sadlang along bang pharu phora trokner kebraner kep abang phubang phiatum hamren along primary lapen upper primary luthan bang aparman Assam General Teta sadlang ke to along Karbia khaitum aphai jum he Teacher Eligibility Test Assam General Asadlang ki tok chia phan kapang dak pona tengsi kedam tang preni phai thom kebrai sierni West Karbi Anglong District MP Hamren Waisong College along bang pharoi sira troksir kebrai hini lapen Hamren Government Higher Secondary School along bang pharo ke thomra troksir kebra trok bangrum pet bang phoru phora trokner kebraner kebatumsi sadlang tok dun rentilo La song bong pen bang krip lia bang phubang phiatuma bang ke primary lapen upper primary thandang phansi tera sadlang tok dun lo Labang so sadlang ki tolong jasemet Assamese, Bengali, Boro, English lapen Hindi alam pensi pachong wai pen patok ponlo.
Assam General Tet Asadlang Kitolong Jasamet Karbi Bengali Nepali Bihari Garo Penchenglok Prek Chama Khairi Sonim Sotumta Primary Lapen Upper Primary School Thanbanga Phansi Tokdun Rentilo Ini Assam Angkangpi along ri tin along stame a district tin along stame la so general TET exam bape do pondo so thaksi hamren long stame Ladakh higher secondary lapen Baisong college long stame padap Adap bayi troksi pen ongdung radatum West Karbiang long homosti sirkep kaparlo aradatum pinaan la TET exam ki pidonji potum an alang tu wangsi ada Baisong college lapen ada hamren kop higher secondary long si alang tum exam topon lo Sadlang ke toka porahut kolom lapen admit card ansi kapache ponlong cholajok mobile phone watch calculator kitab buhi do anta angtansi pachi bitoilo Sadlang ke toka hemar lo bang putina tumta corona vur penajok inuka dan dip mate face mask kachikup anparta ki doda kachepah lopensi Sadlang tokon rentilo Okpran kelang abutung atum akirab lapen polis atum ke ton kelang pami penajok birta ke tok bomahut an ke mesen pensi hamre narong so pipalong nia dimalong ta tera Sadlang ke tok pajud long lo Only 72 hall number 2 oh yeah and hall number 1 120 students there. Are you following all the rules protocol of COVID-19 Whatever the guidance given there so we have providing this thing. At what time the exam starts Exam for 8:30 and it will end at what time to 11 until 11 evening shift paper? the evening shift also there. So including all Now LP is going on. ME will be second half no? Yes. Hamren pen Daniel Hi Karbiang long live Karbi Student and Youth Council Tekelangjun Area Council Sengponsi Mephu Binong Tisola Pen Kongchunbang Sarkiri Terangaphan Arpuke Pekpon Kidam tang Prenipai Thom Kebrai Sierni Tekelangjun Rising Sun School Hemalong Karbi Students and Youth Council Tekelangjun Area Council Kesengamai Kapadupon Bangso Mailong Aluhiaman Pen Haurakat Regional Council Maipu Longsodar Ingleng Chunbang Bibison Milik Youth and Culture Affairs Achunbang Sonju Teronatum Pendanglok Penangan KSYC Klembang Pubang Piatum Chetong Dunrinti KSYC Tekelangjun Area Council ke Sengpon Amailong Kachethampon ke Tekelangjun Hawaralong ta Jasamet Mithanga Khai ki Duk ke Sungalong Kacharjab Dun Thip Thekjia Phan Pua ke Mang Padoponsi KSYC Tekelangjun Area Council Sengpon lo Lapen KSYC pen kaiketa Luka Charlie Bom Arisonim Sotumalong Karjab Dun Thip Ji Lapen Kumatnia Bang Pubang Piatum Jongsi Luka Charlie Dun Jia Phan Men Kachethabalong Kadure Lapen Kasiksa ke Dotum Along ta Un Anpen Kacharab Dun Jia Phan ta Chisik Ding lo Atheman Luka Charlie Henlo isi Khelong Kenang sot nai lo pusi chithan po Kivang journey Luka Charlie akenang sot polam the kapachetak ponjia phana arong an pale damsi literacy campaign setame paduponang ji polam aputhak heihui chithan chepare ponsi KSYC Tekelangjun Area Council kachari ponjia phan chedon sarpen mai phu binong ti sola pen kongchun bang sarkiri terang tuma phan arpu pek ponlo Harukha Regional Council KSYC hin pen KSYC lam so se pang tang thuje phan Niltom pini Tekelangjuna aro nang senglo nitom pini ningarong pikhangjang pinangan ajak dinkluyer ni peniltom Tekelangjun long keseng je phan ka kachisik do asi pini arni nitum keseng long bang ningarong pikhangjang ala ta penilitum pini mission leaders nitom Tekelangjuna rada phan ki japon je phan Tekelangjuna rada phan ingchina long ason ka ke mat karja pithip je phan nitum mission leaders long nitum dak pini Tekelangjun Area Council president pihala tiso ke hai la pen secretary Sarkiri terang khai pansin tum pilo la palang litum leadership lo Tekelangjun narat tum pinang an agis chung pen alang litum archang pu sining thipi kangjang la pen tum Haroga Regional Council hin men talang tum han hirjumi pajir dun lo Dong mukak pen sem singing ti Karbiang long live Tangte pinya daba Abirta ke lapansi kang tonik lo